uzosho mayengekho uthi le nje umthabela babanje washo siqedwa kanjalo uthini indaba yesithembu cabangani ngayo awusifuna isithembu No, isithembu mfethu something difficult. Very difficult. yeah Ngoba obaba omkhulu bethu, our forefathers, yeah they were babenendlela yeah yesithembu. yeah You understand? And according to me, into engatshelwa yona ukuthi isithembu ngesikhathi yasidalelwa. okay Uyasidalelwa isithembu. Angeke umane nje uthathe abafazi nje bese uthi ya wena sonesithembu. Uyayibona, uyasidalelwa, uyasiphiwa. yeah Uyayibona, uyasiphiwa from kini, maybe our forefathers. If ubaba omkhulu wakho, maybe you were having five women. Wena hayi ukuthi wena already uzobe sowazi ukuthi nami ngizoba na 5 women angithi uzoqala ngokujola yabona sona siye wena kuzobe kuwo osikhandayo either sona sizele ubone ngeintombi ezi3 zikuthanda mara nawe ungasazi ukuthi mara le intombi ezi3 lezi ngizozenzani le intombi lezi uyangendazela because isuka from our forefathers yabona ukuzalana yabona but laba baqala omama babengagcwalanga udlame uyangendazela babengagcwalanga udlame umama mawumshela uthi kunje and sohleli naye phansi lo umsho umbikela uthi bheka la sengifuna ukuthatha omunye phela ozoza azonceda la ekhaya uya kulomdala angithi lo mdala uzoyivuma uyayibona ahambe lo ayolandwa lo wesi2 kuhambe kuphele maybe a decade uyabona manje ukuthi hayi so ufuna omunye futhi angithi so utshela omdala uze kulomncane uthi hey hlala la bomama yasengicabanga ukulanda omunye manje yabona enizokwazi ukuthi nihlalisane la ekhaya omunye makale emasimini omunye ule imbuzini omunye ukuphi uyayibona bambani umcebo wami yabona unothile owendo umcebo bese laba kuyodependa ukuthi bazavuma bobabili na or abavumi mabavuma uyalandwa lo mabangavumi baba uzoyigcina njalo ngoba phela wathi bangavumi wena wathi uyenza ngenkani kuhamba lezi zithu bayahamba laba phela bese wenza njani ngalo osafuna ukumthatha yabona bafo lento le bakuhamba laba abayi2 kuyafana it's like you starting back to one yabona ngoba lona lo ozobe umthathile lo kuzobe kuhuye umagcina mara sakayedwa chaos le chaos uyangendazela yibo labana manje ama director those one yibo abanikazi bomuzi wena noma ungaba ubaba uthi umnikazi womuzi mara naba abayi2 ngoba yiba abakudirectayo ukuthi thina sifuna lokho masingafuni lokho ayigcine baba yabona until bona baze bavume bona ngokwabo ukuthi hayi songamthatha lo muntu uyangendazela because yabona manje amalungelo wabafazi manje aphezulu than us uyangendazela because mongathi wena manje emfazini wakho lo naye uthi mama asihlale la yazi le ndaba yazi angathi ayipatreka le ndaba yabona yazi nento engiphethe kabi yabona uyokubuza kamnandi athi yini babakhe yini lento ekuphethe kamnandi alo akunambuluza yabona how bese ukuthi wena hayi man yazi ngicabanga ukuthatha isithembu uyangendazela asakhulumi ngomfazi ongakhulelanga emakhaya sesikhuluma ngomfazi okhulela la eGoli yabona lo waseGoli mfana angeke ayivuma because wena uyitikiti lakhe
Oh, okay. You are a coupon. Yeah, kusukhuphuka kakhulu manje. Akangilazi. No, Uthini? we dig it. Yini ukhona igama olisebenzisile? A coupon. Yini? A coupon. Oh yeah. Yeah, we coupon. Coupon means wena uletha imali kuye. You understand? Yabona. Manje wena mawuzomtshela ngomunye umuntu. Yena uzoluza icoupon kuwe. Oh yeah. Anjalo manje le coupon asayitholi. Akasayitholi. Uyangandazela. That's why athi hayi khona angeke yenzakale le. Yeah. Yabona. Unless that's why kuba nani neinyathi. Yeah. Oh makhwaphini. Oh makhwaphini. Oh yeah, oh yeah. Yabona. So ba nomakhwaphini manje. Yabona. Ukuthi lo mama wasendlini. But mangijika 3 corners, 4 corners. Ngibona umakhwapheni wami ngishiye lokho engikushiyayo kumakhwapheni wami yabona bese ngibuye endlini sengisukuthi sengiright yeah yena damana athi babakhe naku ukudla phela uthi hayi awukuvale kancane yazi emsebenzini bengidlile yabona phela ngithi camouflage emsebenzini bengidlile kanti no udle kumakhwapheni. Oh yeah. Wamela ngibonisa. Awubonisi. Ngoba phela wabonisa. Samhlukumeza phela. Uyamhlukumeza lo. Unama rights manje. Okay. Uyabona. And then where owasegoli uhlukile than laba bale. Baba umjomani. Yebo baba. Umjomani lona ubani lo mjomani? No. Kahle mina nguroni wakanzama isibongo. Nzama noma njalo? No, Nzama. Oh yeah. N Z. Oh yes. A M A. Yabona. Unzama. Oh yeah. 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 But mina original. Angisho wakanzama mina. Ha. Yebo. Yeah. Uma No, ithi elaborate. Yeah. Mina ngikhule mina ngomvenda mina. Oh yeah. Original. Nda. Yeah, unda. Yeah. Bari mina. Oh. Uyabona? Yeah. Yeah. So mina my name nguMashudu. Ngizalwa kwaSadiki. Sadiki lo abashabi ama black Jew. Asiyidli ingulube. Okay. Ama black Jew like amaJuda amnyama. Amajuda amnyama. Oh. Uyangasela. So singamajuda amnyama kanjalo. So mina kwayenzakala ukuthi okay, my father ne washada nomama. Do understand? Ubaba wakho shada nomama wakho. Yeah, it's a vendor and my mom, umamami wakamkhwananzi. Oh yeah. Do understand? Mankwali. Nkwali. Yeah, nkwali inkosi. Yabona. So umama walapho. Do understand? Badibana bona bobabili. You understand? So kwahamba bahlala i-relationship yabo thina sabayi-2 amajida kubabethu. Yabona. Impilo zange saqhubeka the way impilo zabo. Yena nomama. You understand? Yeah. So my grandmom, because umama kamama Oh yes. so washadwa ugogo washadwa kanzama Emajudeni. washadwa kanzama. Lesimo sanza mina siqhamuka khona. Yeah, Oh yeah. yeah. You understand? So ugogo umama kamama washadwa kuphi kwanzama. You understand? So ulapho ko unzama aqhamuka khona. So mina ngize ngisithole lesibongo. So ugogo wangithatha ngisese usana. Yeah. Uyangadazela. Wangisa ngale Kanza. kwanzama. La kanele khona. La ganele khona. Okay. Wafika nami ke wathi nako ke nayi igwinya engithathe ngale engifuna ukuthi lizokhulela ngapha. Yabona. Makafika kanzama kwanzama ke zange babe nezinto lezi ukuthi hayi lona kusuwa lana lo akusuwa lana umbandlululo yabona. So lapha yana ngathathwa
ku-royal king ku-royal crown yakhona yabona ngakhulisiwa uyangandastand ngafundisiwa khona uyangandastand kwaba nezinto eziningi ke ukuthi manje ugogo ukuthi manje ngisigcoke lesibongo uyangandastand kwaba namakhehla khona wakanzama bathe manje lo mntwana lo simbona akakhuli njengalaba abanye esibabonayo bakhula uyangandastand but yazini lo mntwana lo sizomthatha simkhulise simfundise and then from lapho sizomyala ngemiyalezo yala uyangandastand uyabona so ngisithole kanjalo loso sibongo uyabona so but my father he died my father he died angazi you understand and no babam from abashabi abantu bakaSadik in Venda baku royal enjelele baku royal enjelele so my father asathi uzongithatha ungisa le kwaliwa uthi no you cannot take law oba thina sesimenze kanje samenza kanje wena ke mthathe uhambe naye uyombonisa lapho ufanele kumbonise khona uyangandaza so ngambona wangithatha ke ngaya naye ngathi wafika wangibonisa ukuthi ndoda kunje la kunje uyavuma wena ukuthi bakuwine labantu ngithi no hayi ukuthi ngiyavuma mina zonke lezibongo ngizigcoka zonke ngizithatha zonke ngoba wena zange wangifihla uvumile icala yenza lokho okufanele na ngapha le kanzama bavumile icala bayenza lokho okufanele so ngakhula kanjalo you understand until today sengiyikhehla yabona but manje I got 63 years old yebo I got 63 years old and oh well ngakhula ngaba umjida ngashada ngashada umshado songutestile yabona ngutestile kabili but oqala umfazi I want to talk this from my heart umfazi oqala oh well ngaso sikhathi leso ngiyabhala namanje bengumbhali we show called konje Azido my first show ukudlala first show yami uyokudlala phesheya yadlala iIsrael hayibo ishow engibhalile mina so lentokazi ngangishadile yayizo auditiona in my show you understand so ite my auditioner but nazange ithande ngokuthi sithandane yabona ngangithanda ukuthi acte yenze zonke kanti yona izitshelile ngami sibona umyeni yebo izitshelile ngami mina angakatsheli lutho ngayo mina ngimbona as an actor you understand oh well the show runs 4 years in Israel yabona mase ngibuya ngiza la was 2005 2005 asasibuya right lentombazana hayi sihloko sibonana nje yabona sihloko sibonana lapho nalapho right masibonana lapho nalapho hayi kumuntu manje sakathanda ukuvakashela mina manje yabona sizobuyela nini phesheya olokungibuza lozo zinto manje sengiyabona ukuthi no man yazi ayisekho lento ukuthi phesheya lo muntu lo safuna elinye iphesheya uyangandazen hayi lapho ke sixomane kube njani mina naye yabona mara iqale kancane njengoshilisi ushadini yabona ushadini mawulokudla ngithi phela lokuthi hayi mina ngufuna ushadini mara ngufake but udle uyayibona lo but kwaba yilo yonto lentombazana agcina hayi sesithandana sesila sesilana yabona so lentombazana ke hayi kufinyelele ukuthi sifike lapho emaphethelweni ukuthi hayi manje baby sesashadana manje yabona
hayi sishadane nomntwana kube right uyabona hayi futhi mina basakhulelwe kahle kahle mina mase ngimshada Oningane. yes nengane my first born yami usiyabonga iyangandazela yeah so bese ngiyamtshela umntwana yazini hayi sithathane nomntwana hayi kwafika omunye unyaka kwaba ama review we-show Okay. uyangandazela manje angisekho kuleya show yami nje lebe ngibhalile sengiku iphintombi uyangandazela right mangiku iphintombi kanjalo abelungu bathi siyanithatha nina 7 years overseas asiye ku-7 years uyabona mara kuba nama-breaks in between uyabona maybe mina mabanginika ama-break kade banginika 2 months 3 months into kanjalo kuthi ngibuye uyabona ukhona uzodlala amaphathi wami ngathi mangibuya hayi ngithola umuntu useqomile uyabona uthatha isinene sami wasisa samuwe uyayibona Kwenzani lo? yabona hayi mina ngabi nendaba ngingabi nendaba amajita angitshela hey man pheka lana Nihlala kuphi leso sikhathi? no isihlala edladini Kuphi Limpopo? like it Hawu la Goli. yabona hayi amajita angitshela ukuthi hey man pheka lo umuntu lona man kanjena man yazini usho Mthabela kanti uyamazini nelazini lelikhehla. Oh ngiyamanga. Wena kanti wazo. hayi ungazi kakhulu hayi ungazi kakhulu Okay, yaqhubeka ngizokubuza ukuthi wazalana. uyangithola hawu lo muntu lona mase ngimbuza hayi futhi ngambuza ngithulele mina amajita angitshela ukuthi man pheka la lo muntu lona mfethu to check him nicely ngithi hayi yazi mina ngisanda ukubuya angazi mina ukuthi kusale kwayenzakalani la uyangandazela mina mangifika ne-oledi i-oledi lami langitshela ukuthi hayi man lo muntu lona bangasalali lana angasayenzi ini ngithi no yazini magogo yazini ikhanda lami manje seliyaduma uyandazela ngithi hayi ithi ngiyeke lento le ngithule hayi kufike kusesenjalo nje ayi mani yazi kwenzakale isibhiqongo ngeke ngaba phakathi kweyibhiqongo ngayisola ukuthi enhleke mara bengishadelana uyabona makuzoba so uyabona ngoba that person bengimthanda yabona bengimthanda yazi hey man you break my heart you understand ngimthanda mara kwafika lapho khona mfethu so kuba nama divorce manje akusanengwa Uhlukaniswa yini? akuthatha isinene wasambisa Uthatha uphaya. yeah yabona itimpa uthathe itimpa ngesichina mamela ngesichina bayibiza itimpa itimpa uyithathile wayinika omunye umuntu uyayibona leyo nto leyo so makayithatha leyo nto mina I don't worry ngentombazana ethi ifebela mina I'm one person uNkulunkulu ungenze yazini ngaba tamed but la ngilwa khona uzobona yabona ngimfishane kanjani uyongibona ngimude ngalolu kanti yazibona nto umfishane yebo ngimfishane but mase ngilwa ngiba mude ngidlula nomthabela uyangandazela but ngazitshela ukuthi azini no man azini ukuthi ngizobulala lento or ngenzeni ngihambe sengiyobhantita manje uyabona sengiyobhantita ngiya ngalomnyango engene ngawo lapha kamuhle muhle please ngicela ukudlala i-next 5 dance hayi nasengiyayeka la bathi how wena soyayeka wena ngathi yebo akusalungi nje ori abantu abasibakaphe ngembazo ori sibayenzeni bathi bokwenzakalani bangibuza ngathi hayi kunje ngababekela ukuthi hayi umuntu phela bangasayi kuphi akasatholakali akasayenzi ini imfanelo zobumame endlini yabona nogogo mabathi kuye intombazana yenza kanje sakathuka abantu abadala
uyayibona so manje bese wrong yonke lento Yeah. uyabona bese imacaroni bonogonis macaroni bonogonis uyayibona sokuhlangene ngathi yazi kungcono ngiphume la kule hlangano ngishona emthethweni Aphume emhlabeni. ya ngishona emthethweni mangifika emthethweni bathi edoda kunje ngathi yebo kunjalo nkosi enkantolo mina ngisayingeni Niye nasenkantolo? yebo ngageza izandla njengoPontius Pilato ngathi sisi sengiyageza izandla ngawe yabona nawa manje bawathela bye ngiyahamba yabona hayi ngithe ngimasengihlezi mara izingane zona kuye Yeah. ngina 4 Okay. ya kuye ngina 4 abafana bathathu intombazane iyodwa bakhulile yeah bakhulile I got long ones Bathi kunawe. iwe bangidlula kabi futhi mina mabahamba nami we are friends Manje awazisole kubona baba. no labana babonakala ukuza kanje bafana beza babonakala ukuthi intelligent ukuthi kwadlala ipipi ladlala labhala uyabona so kodwa bafowethu uyabona I want to tell you abanye lapho emakhaya gent umshado ungawuthatheli phansi Yeah. umshado it can give you a depression Hayi man. umshado uyinto eyiningi ungabulala abantu ngendaba yomshado Kanjani? kahle angithi sengishilo sengimentionile ukuthi depression kodwa divorce hey man ungakwatela wonke umuntu wakini bathi Bengenzanga bakhuluma lutho abantu. bangayenzanga lutho akithi wena usashisa lelagazi lakho lelaphakama sewuphezulu manje awusafuni ukuzwa lutho emela nomfazi so mina ngihlezi almost from kuye I stay about 8 years from kuye ne ngazoshada nomunye ke wesi2 omvenda wakithi Yeah. uyabona Yes. lo umvenda wakithi sihlezi kahle naye siyabona sahlala naye but lo mvenda saqatshaniswa ukuthi bese siqatshaniswa imali uyabona Yeah. so we running a business Okay. you understand Umuntu okuhlanganisa. siyahlanganisa uyabona Yeah. so well impilo yabona yasithatha nalo mvenda yasibeka somewhere uyakuzwa so thina sihlukaniswa ile mali le impande yesono Oh yeah. yabona Yeah. and then naye lo mvenda lona lo yena hayi ukuthi bengihlala naye ngimshadile nje yabona ngokuyinkantolo ukuthi ngisese nama promise yabona mara uhlala kuwe nami ngihlala kithi angithi ngifundile ngaloya ngathi ngicela ukuzistadishe kini before sizobuya sizothathana mina nawe no awuhlale kini nami ngihlale ngapha siza connecta alo shapisi Oh yeah. yabona ke lo shapisi yadliwa mamela ke ngigcine la ngigcina khona Manje udla kanjani mina kimi yazi wenzani yazi ke wenzani kimi because mina ngakhipha amazinyo ngewinter ne Okay. nginawo ushapisi ongudlayo for amagums Oh. utaqina Okay. uyangandazela so lesikhathi there ngibuyele kuloya lo mama ke lo ngithi kuye kulo mama mama wena hlala ngapha mina ngihlale ngapha uyabona Yeah. right ke lo mama lona yabona ngathi kwakuyibhadi lento Yeah. lo mama naye ngale aqome makaqoma ngala hayi mina phela mina ngayi angiboni ngale anginawo amehlo amanye ngapha esiphundo ayale yabona hayi ngikome aqome ngithi kuye okay sharp uyenzile lento oyenzile yabona asale sohlala kimi nami ngihlale kithi uyangandazela uyayibona lonto leyo and then mara kuko konke around yonke lento le engiceda ukuyisho ne nginemeli ngisadlala kumbongeni ingema
Oh yeah, komba wadlala kumbongeni ngeke. Ya ngibuya kumbongeni ngenze wonke ama production kaMbongeni. Lo ntombazana yakwaMashu kwa F engayimithisa nengane ezithu Kuye futhi. yona leyo uyangandazela Manje nabantwana bangaka. by 12 all in all then ejabulani ngina 2 Abantwana. yeah so well yabona bonke awubabuzi namantombazana exactly njengami awubabuzi uyabona Asibuyele la kancane emuva. Yeah. Ngikuzwile ukhuluma ngokubhala. Ubhala izitori ezikanjani and ufika kanjani phesheya? no phesheya ngithathwa i-agent la Okay. yeah so kusho ukuthi i-agent leyo kusho ukuthi ngangibhala ama-short stories uyangandazela like umzansi umzansi maningi ama-movie engiwabhalile umzansi so ngisebenza nobheki wakasibiya Oh yeah. wabona wasemadadini e-section 5 Okay. ukhona la edrobheni sakanendlu eq unendlu eq manje Okay. so lo mjida lo ngamla leyo mangilo ngibhala lama short story uyabona ngiwabhala lo mlungu athi kimi angitshele yazini kune short story engifuna ezoza ngami but ngifuna ibhale kuwe do you understand sibhale Umlungu usho njalo. yeah Yeah. athi ngicela uyiphendule wena ngesintu ukuthi uzoyibiza ini le short story ngiyakupha yona le short story ngithi mina no ashitemi yakhona angicocele yabona ukuthi abafana abayi3 abancane abagangayo uyangandazela ngithi no man is easy this thing I'm gonna call it the Bafanas Okay. uyayibona Yeah. the Bafanas sishute la sayishutela Krugersdorp the Bafanas sayishutela the first movie eyayenziwa iHake iHaze film Hazy film and then from lapho sayishuta yonke labelungu labo kade bayisponsor bokabelungu base Norway Okay. lo film zange idlale la idlaleni mina ngathi mina ngihlezi eGermany ngihlezi kanje ngayibona le movie idlala eGermany uyangandazela so I started there yabona ngithi bangilo ngilongwabhala lama short movie yabona ngibhala lama short movie lawa ngilongwabhala and then ekasi kule start lesana esingenayo yasibone sesehlaya ubaba kaShomisi those are the legendary Yeah, yeah. Man, ubani bawo somi? undaba mhlongo Oh yeah. yeah undaba mhlongo Okay. yeah ubaba undaba asibone no Simon Sabela Mabula Yes. yabona basibone nje ngaso sikhathi sizitekela ibhola nje estradini yabona siteka ibhola mara labantu laba kade beze Samuel komunye ubhuti nayo actor ikasi yabona abantu nje abazithilelayo abaziphuzelayo uyangandazela mara that time there was a talent scout kanti yibo bona abaku talent scout bazofuna the young ones yabona ubaba undaba athi kimi yazini wena wena ibhola alikufanele yabona and mina yimi ke ngirong ebholweni yabona athi yazi ibhola likufanele mfana wami yazi mara ngimbone man lo baba lo ngimazela one of the movies ilingaka Okay. yabona ngithi noma le time aleli yazi ngilifune ngengcondo yabona ngilifune ngilithole ngithi hayi man lo baba lo uye lo man engeke ngambona yabona naye ke angayitask ade mfana wami ngicela ufike endaweni so eDOCC kuphi ayi nami ngiye jo mangifika lapha ayingithola asadlala ku Gibson bobo sikhalo kanjalo yabona asadlala la ngifike lapha ngibuze bengize kubaba undaba bathi hayi baba undaba usaphumile uphume no Bragip hlala la
Asikhathi iyariyeza ishow kaGibson. Mina ngintwana ngesikhathi ngihlezi ngibabhekile yabona. Afika undaba. Athi kimi, hey wena, bheka la. Wena sengikucastile kuStone. iStone ishow kusho ukuthi ifilm eka Theja Shabalala. Theja Shabalala iStone igama layo. Athi wena ke lapha ngifuna ugcoke ispoti, ugcoke uzenze uclevanyana lapha. Mara ngimncane yabona. Yabona angifaki ikhopha yethu. Ngithi manje baba undaba leyo nto le ngisiyenza nini? Athi hayi ngiyazi la uhlala khona, ngiyazi yonke into ngawe. Yabona. And lo muntu uyangifundisa ngapha. Yabona. Esikoleni. Ungifundisa uku-act. Oh yeah. Uyangifundisa. Yabona ngiloko ngiyafunda nami ngiyafunda kuye yabona ngiyafunda yabona nabo babusabela mabunu bonke labantu uyabona awubabutunokwe uyayibona ngiyafunda kulabantu laba noma ngwabona amafilimu abo mara sengifunda nanga lamafilimu manje kuthi the acting is all about this yabona akusho ukuhlina uku-act uku-actor ilento esiyenzayo manje. Okay. That's an acting. Yabona ukuthi sikhuluma kanjani. Sikhuluma in a polite, sikhulumela nje istory, yabona. So ngabona lapho ukuthi no man. Lo muntu lo ngishintshe ebholweni manje. Ungisa lana manje. Uyabona. Hayi maybe lana awuthi ngeke ngibambezele kancane. Yabona. Hayi right ifike lo phathi ukuthi sokuyoshuthwa manje iStone sishuthela kuphi eDeep Blue Fall uyabona kufakwe iring lapha kusho ukuthi bokuyishow yeboxing uTheja Shabalala lapha khona nqobuzana naye and then kunama bikers maningi ulwa nenye so ye traffic cop yayibona lonto leyo ekuyanqobuzana thina lapha singena lapha sizenza botsotsi sikhuduza labantu abezela uyabona hayi from lapho ke yabona that thing yami ikhule yabona sengimita namanye ama-actor yabona ngoba manje sengifunda i-industry manje ukuthi hayi man kwenziwa kanje kumuviwa kanje kwenziwa kanje kumuviwa kanje hayi from lapho ubaba undaba athi kimi yazini kunefilimu ezayo yabona ezayo abelungu baseNorway yangandazela ngithi hayi baba undaba awungaxe phakathi yabona athi baba undaba don't worry boy ngiyakubona ukuthi ukhuthele ngalento lena uyayithanda yabona ngithi hayi baba undaba ngizoke ngibona hayi avuleka amasango ngisathi ngihlezi ekhaya and then lesikhathi yasikhuluma isilungu yebo ngiyasikhuluma kahle yabona mara untokanje kube khona omunye umjida abantu boyitumelo angithi manje sesazana manje boyitumelo athi boyitumelo kimi emfithu uzwile ngale audition Market Theatre ngithi yiphi audition athi hayi man uJenny's honeymoon ufuna abantu abazo act ngithi ngoba thina siyangathi thina nathi siphuma ngathi just try le acting yala uyayibona lonto le acting yala ngithi manje stage ngithi man stage man yo mara ngiye kulo audition ngivela nje lengamli ngithande uCheri ingithande ithi hayi wena nawe ngapha boyitumelo kube uLouis Buku ama-legend bangifaka nama-legend ngesikhathi Louis Buku kube Owen Sijake udlala kuScandal manje ngiyabona eyi lamakhehla ngizowayenza u-Owen Sijake umjito wala e-Orlando sajola la e-Orlando mara uhlala eDavidton athi u-Owen Sijake hayi ntwana yami yazini ngizokubonisa ukuthi lana siselela kanjani kuzana-ke manje bangiqabeza ngescript inkuzimbalanga ina-400 pages nithi ngivule
ngithi Owen asiye ngale ngemva kwemarket theatre Yeah. Owen aserana hayi wakhumbule wonke lamaline ya ngithi hayi Owen azini mangiqakekile ungikhumbuze ngeline yakho ukuthi uthini ngizoyibamba lapha asiyenze Oh wena yena lokhu iskandal manje. yeah siyenze manje mina naye sesingama legendary sithi yabona Yeah. Hey siyenze lento siyenze wena time manje siyayishaya ishuba sesishala manje fayisothola ini ama direction ngaphakathi ukuthi sisuka one part to another part sisuka la siya la you understand hayi siyenze la show irun 2 years emarket 2 years mangisuka lapho hayi uJenice athi man ngizogoba enye show call story time amabali eyengwanekwane zabantwana sikhuluma ngenganekwane lapha yabona kuzikolo zobukela lo show understand so from lapho kulapho khona engabona khona ukuthi yazini madoda hayi manje sengiyayibamba manje ngiyayibamba hayi bese kuza uNtoshi Dlamini uNtoshi Dlamini uHamilton Dlamini logcwele manje emafilimini athi ke man phela la nazi kune show vie eGreat Hall into kanjeni ngicela nje uzongibambela le part nale part yabona hayi ngiye lapha yana hayi ngibambe lo part ngibambe ukuthi manje is like angathi ngiya freelancer yabona ungenele la phakathi naphakathi manje ku industry uyangendazela hayi ngangena hayi ngabuya ngayodlala kubo Cats eGermany ngidlala 6 years yabona ngabuya ke into masengibuya and then ngajoin amajita they call Azuma yabona amajita khona they play African xylophones Okay. yeah badlala ama xylophone man kwaba ubututu bama xylophone nama drum kwaye senza zonke izinto ama drum nobututu basibuyisela phetsheya futhi How? zadonsa sathi phetsheya yabona manje sifika ke eNetherlands bafowethu SeseNetherlands. yeah SeseNetherlands hayi manje Netherlands manje sibukhelwa amahotela sibukhelwe konke uyayibona la yini hayi manje sesihamba phezulu sesishaya slow yeah sesikhuluma nesihlomi yayibona sesikhuluma zonke lezo zinto mara but our aim it's music music guys Maskandi all of them music wokuqala was an African sound Yes. African sound ama-3 sound ilento abayibiza bathi ama-3 sound yeah ama-xylophone yiwo ayistartile in music of Maskandi Asiyazi i-xylophone yini? xylophone is marimbas yebo those are the xylophones Okay. Lozo zinto bokuyizinto zokuthi abantu mabahlezi lapha ezihlahleni siblomile kanje yabona we play omunye uphethe shaker omunye uphethe ikabasa it can be but the kabasa not that kabasa le eyenziwe yesilungu ikabasa bokuyi African calabash afaka ubuhlalo my color uthi we shake ihamba njengestimela uyangandazela Maskandi ukuze babe khona bazalwa ilayini Okay. uyangandazela bazalwe leyanto ngoba leyanto beyikhala uMaskandi umuntu okwaza ukudlala iacoustic umamela lento le Okay. uyayibona uyayimamela lento bese achune igitha yakhe ngalento Before adlale. yeah adlale makadlala Yes. saka yakwazi ukuthi manje he can compose a song ekungeyakhe with that thing Okay. uyangandazela because uMaskandi mina for mina into yamanje sibala ngitshela into yamanje uMaskandi
wamanje abo ngitshela ngengqungqulu zamampela ubani lo owaqala laba baqala ungangitsheli umfazi omnyama abafazi abamnyama bamanje sibaba kuneyingwenya ezidlale before obani lapho Chili's obani ophushukela ophushukela ngikhuluma ngophushukela uphushukela bakadlala amagigi wakhe bawaba lapha abele naye bakamamela kwabanye abantu music kutho mina ke mase ngigoba sengugoba ngowenzo wami yabona ngowenzo wami mina my grandfather yena lo unzama esikhuluma ngaye was a lead guitarist adlala no Lemmy Special yamazi Lemmy Special Lemmy Special is a guy who started ukudlala ama flute waya phesheya Lemmy Special wabuya so my grandfather was a lead guitarist ku Lemmy Special you understand so labantu bona ke mara bona zange badlale into kanje badlale khona lento abayibiza isibhaqa yabona ama flute bese kuba namhlanje bayibiza ini lento lena ngazi sebathi yini manje ngesikhathi samanje yabona umusic wento kanje uphuma from lapho uyangandazen wenza ama transition until today uyangandazen bathe labantu mabaqeda ukwenza zonke lezo zinto lezo mabazenza yabona bese kwaqubuka labafana abancane laba manje amakhamaphu yabona yebo awumthandeni uya bonke kanti uyabazi ngamagama omthandeni yebo ngiyabazi ngoba ngiyabamamela obani abanye bazi yabona omthandeni abo Big Zulu abo Khuzani yabona all of them asithi umusic wabo umenzi yamazi nyamazi ngiyahlangana naye market so asithi umusic wabo movie or unjani asigeki umuntu understand but lento le bayibiza indigenous sound iphuma kuphi iphuma kuma 3 sound ama 3 sound yazi ukuthi yini igitha eyenziwe ngegogoko nayi leyakudala lile those are the 3 sounds umaskandi uphushukela waqala ngaleyo nto ukuyidlala ukwenza igitha ngegogoko yayibona lento le bese aqala uphushukela hayi mina ke ngiyayithanda lentombi yayibona iqale lapho all those 3 sounds nama 3 sound ayenzani akhanda umaskandi umaskandi kanjalo waze wafika la ukhona yabona mina le sound le mina ngisakhula umaskandi mina ngangimamela uphushukela kuphela ku radio abovusiximba uyayibona ngangimamela bona uyabona all the laba angibazi laba mina even abomgqumeni imbala bafika la ku top rank baba uyangazathena so manje yazi umusic unjani uhamba sure uyaphayisa up yabona uyaphayisa up ngoba umusic waqala bokwama ama long string kanti badlala ngama long string uyangazathena manje sabakhatha ama string uyangazathena kube nalento le uyayibona ilezo zinto yebo uyangazathena mara bona mabawenza manje lona sakakwazi ukudlala isitayela sakhe mina ngidlala sakhe umthabelo udlala sakhe nalo udlala sakhe kanjalo so mongababuza nje bonke laba abadlala ukuthi this music we started they don't understand angiyabazi bawazi baba Mjomane yebo baba ngicela ukubuza yebo ngiyaxolisa ukumkhipha ku topic yenu kodwa abantu ngicabanga ukuthi interest eningi bafuna ukwazi ukuthi baba Mjomane
ukusuka phesheya uqala la eSouth Africa ke ama movie nala South Africa because abaningi bakwazi ama movie la South Africa yeah sisakhula nje nami ngakhula ngibuka impela nje ku payback yeah okay yeah ngakhula ngibuka impela tira tip jika mntanami so just nje ukupha abantu leso sithombe because everywhere you go mangihamba nawe ngihlezi ngihlangana nabantu bekujabulela esamazi malume abakwazi TikTok abaningi abakwazi TikTok kuphela bakwazi kuma TV yeah so just to usiphe leso sithombe okay to elaborate from lapho baba Mthabela yazini bafowethu you cannot start ukuthora international you cannot start ungathoranga iAfrica continent mina ngistartile ngathora iAfrican continent uyangazi ngoba na iphintomba istartanga ukusuka la yajetha off yaya le istart eNigeria yaya eGhana yaya Ivory Coast yaya Somali ya sambile yonke le ndawo ike mayiseyibuya la izala yabona iseyizohamba ke uyangazi but ngiyeke lo part bese ngibela kubaba Mthabela mina bafowethu mina ngomjomane yabona kahle ngomjoma nguroni wakanzama baba ngiteketisa igama lebhola leli lithi Mjomane uyangazi so bafowethu ukuthi ngikwenzile konke engikwenzile mina manje ngikhathele kahle ngikhathele yezwani ngintshela but angikhathelanga kumuntu ofuna ukuthi ngimfundise okay yebo and even nabantwana abancane bafowethu asinakeleleni abantwana abancane abakhulayo ngoba now we got drugs sinama drugs amaningi la emhlabeni ayenza abamakhanda wabantwana hlanye uyangazi so asiqokeleleni labantwana and esenzeni ama project niyabona lonto le okay funding ayikho but now nendlela ukuthi uthola ifunding ukuthi abantwana basuka estradini but mina my original ngila iSoweto bafowethu mina ngumjomane wala iSoweto manje ngithola iSoweto nongithola kaNongoma manje ngithola kaNongoma nongithola eThekwini ngiyabona bafowethu please bafowethu nani la nikhona ukuthi bafowethu iart umuntu owenze art ungamcekeli phansi okay into engizonitshela yona le yabona either umuntu nimbona kuma TV yabona nabo labo bantu baceleni baceleni ukuthi bhuti ngicela ukushutha nawe ungamane nje uthi ushutha isithombe naye ngoba uzocabana nawe please ukuthi bafowethu la mina ngibuya khona guys angazi nginethwe ezingaki imvula uyangazi ziningi imvula ezinginethile ngana raincoat no raincoat yabona ukuthi okunye futhi engizocela ukuthi bafowethu ahlonipheni omama noma omama bangahloniphi mara asibapheni that respect uyangazi nabantwana bethu sibapheni that respect manje wena baba uMjomane njengoba uyilegend manje ngilegend you over 60 yebo akaze sikubone ucela usizo kubantu subhayiseka indlala umanage kanjani lezi zinto lezi mfethu kwezinye izinto yabona mina ngifihle induku emqubeni ngisho kanjalo yabona during my time imalinyana bengithi mangithola bengaqali ngidle bengibuza kwabantu ukuthi mfethu ukuphi lapho khona engayenza ukuthi le mali iziphinda phinda yabona yayibona lonto le bese babangitshela bathi hayi yazini ufune ukuthi ukohambe uzenzele wena usifunele lento so ngaba lucky oh well ngavula ilonjana lalincane yabona ngalivula kanti mangilivula kulonyaka kwafika ioffer kimi yabona bathi bheka la ndoda lapha yana mawungafaka imali engaka lapha lo mali izokuzalela iyangazi iphinde kayikahle mara
leyo nto izothatha isikhathi uyangandazel Okay. ukuze uyithole leyo nto uyabona ngahamba ke ngayifaka imali yami ngahamba futhi ngafuna enye indawo ngayifaka futhi bengayenzeli mina ngenzela abantwana laba ukuthi baphile abakho bazala yeah Oh, yeah. so the little bit of that dividends abayifakayo hayi man